apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyati ko nam itayan, Kristianak ka. Ada trabaho nga pa-applyan mi iti gayem ko, nanang. Ipadas ko mamatag trabaho ija Bagyo. Ay nawaw, masapul ka di nga ija iti pagtrabaho manakaw. Maanusan nanang. Mailiw kami kidi akin ni tatang mo. No iti adayo a lugar ti pagtrabaho. Saan mo't analaka ti mang sarungkar ken ka ijay. Nang runa ka di mi mo't kabisado ti Bagyo. Aglugan kay laeng itiban, wunubos nanang. Sabaten kay tulatan iti terminal. I-text daklaeng no kaano tapno ammok. Sino nga yan ti kadwami kin ni tatang mau no kastagayam ti planaw. Agurdungak laeng nanang. No adda maurnong ko, di agnegosyo ak dito'y lugar tayo. Awan tumatius to pagtrabahuan dito'y. Adda pakipordiyaan ngam saan mat akanayon. No kasta trabaho kaya man ni Krista, iyay bagya bakay. Unla kay, napanda nag-apply iti gayem na. Ay, gusto no ada pag-applyan da ijay, tapno makaornong man. Ijay matlaeng ti pagnaudan na lakay, agabang tukanaw. Ay, may mayat manan, tapno sana mabandaw ng agbiyahay. Madanag anak para iti anak talakay. Ay, nawaw. Anya launa iti pagtanagam. Kasaan matan nga ubing ti anak ta. Awan ti mga sikasukan kwa na ijay. Haha, sikakit ti mabakay. Amo ni Kristay, tararamidan na. May mayad matlaang, no dati pagtrabahuan na ijay. Tapno dagaw sa makaurnaw. Okay lang kan ka nga agtrabaho ti anak ta iti adayaw bubaw. Pagsayaatan ng tumo day tabakit kahit. Nulapdan ta, anya nga iti mapasama kan kwa na ditoy. Katawan mo ti patawid ta, amulaan na. Si kamot gayam ti masalaw ko, Mari Kristi. Kumusta kan? Nagapuhan samot ijay Bagyo. Nasayat latamat, Mare Angela. Uwan, adalang inasikasok ija Bagyo, Mare. Agtrabaho kan samot tan ijay Bagyo, Mare. Naalam, Mare. Ipadas ko mamat. Anya nga iti inaplayam at trabaho ijay? Ay, kwa, Mare. Supervisor. Ay, nawaw. Mayat nga rod, ano kasta, Mare? Ni Elisa akalugaran tayo. Janitress kanumat iti may sa amol. No siyak, jak kaya ti agbalin a janitress, Mare. Jak lakit di maanusan. Nagasat ka no adda ti daddo mga apply, Mare. No da kami ako no choice, no anya ti adda, iso ti anusan me. Nakabaybayag kamit bakit? Itluglaeng mati mapan mo gatangan di tay store. Pasensya kan lakay. Naranaak ngamin ni Mari Kristi di tadalan. Siyempre, nagsarita kami paimot Nay, anya man ang tiimbagbaga dahi ako marim kan ka. Agtrabaho ka no iji Bagyo, lakay. Ay, kadmayat nga rod ano kasta. Awan mo't lang ti pagtrabahuan na dito'y lugar tayo. Amom no anya ti posisyon na, lakay. Anya ngay ka no? Supervisor. Supervisor ti? Dayta ti jakon sinaludsod. Nagmayat adenggan ti trabaho na. Supervisor ko naman. No sa anak ngagbidot, na nga tumatlaang dayjay a posisyon.
Anya gaminan ti trabaho kay na playa mi di bagyaw. Kristiyan ka. Supervisor, tatang. Supervisor. Wan, supervisor iti maysa a hotel. No sa anak kamalay. Nangataw a posisyon day ka anak ka. Ay, wan, tatang. Siyak ti boss. Naimbag man talaawat ka. Ay, syempre, tatang. Nalaing to'y anak niyo. Amuyo ka di. Ado kami ang nag-apply kat siyak ti pinili da, tatang. Ay, kat congratulations, anak ka. Say-saya at matitrabaho, medya. Adamat lang ang anak niyo a supervisor, tatang. Saan asinsinan nga hotel, dayjay? Hotel dagiti sosyal ti pagtrabahwak, tatang. Agrobwata ko, nanang. Awan ka di tinalipata, manakaw. Awanen, nanang. Mala, agan-anad ka ba't ijay anakaw? Uray da kayo ka ni tatang, Agan-anad kayo mat ditoy. Di liw-liwayan ti mangan. Di mo liplipatan ti umawag, anakaw. Wen, nanang. Umawag kada kayo no sa anak abisi. Okay nga raw, danakaw. Agan-anad ka mo't iti biyahe, ma. Wen, nanang. Mala, agpakada akon tapno sa anak amala daw iti biyahe. Nagrigat lagit titikas to, lakay. Ay, maturog ka mat ngaminan bakit? Anya turasan. Sa anak ka ro da makaturog, lakay. Dua laos lang nga di mo nakita ti anak ta. Kailiw ko launa yun ti anak ta. Kasapulan na nga raw trabaho dya bagyaw. Saan mo ta mabalin nga agil-ilad lang dito'y balay? Anya nga tano'y bagata nga agawid lang. Ay na, sana mabalin di kasta ka panunutam. Amumay, supervisor iti may sa hotel ti anak ta bakit? Mayatan da dya trabaho na. Ang pudno nga ta, supervisor ti trabaho na ijay. Na, si kakit di mat bakit? Sa masiguro nga ibaga ti anak ta, ti sana pudnaw. Anya mo ti buybuyaam, Angela bakay? Ti video ni Marie Christine lang kay. Nagmayat man ti hotel a pagtrabahuan na iji bagyo. Talaga a hotel dagiti baknang. Mayat pa'y ti posisyon na, ta supervisor adagos. Kita ti impos na a video kun ladawan na. Kasta ti uniform da? Wen, Sa dino jay bagyo ti pagtrabahuan na ya? basta ije bagyong uray ibagana, saan tay laeng amuno sa dino. Hello, Christy, anak kaw. Imawag at panagsweldo kami, nanang. Mangipaw itak iti groceries kan kwarta kada kayo. Urnugam kit day para iti negosyo nga arapaap mo, anak kaw. Ay nawaw, nalipatan yun samatan a supervisor ti trabahok dito'y nanang. Dakkel ti sweldok iti pinulan. Ada akon dito'y terminal. Ipawit ko langan kada kayo. Sabatan nyo mat dita paradaan. Sige, anak kaw. Urayan may nga road. Agyaman naklaunay. Agawa ang tagpulos, lakay. Sumangput ti biyahin ton madamdama. Amang anudyak mabagkat timpaw iti anak ta. Muna ka gaminan iti paradaan Saan mabalain? Ay nawaw, sumarunuak matla dagaws. Amok ti ugalim kag. Sigurado apagurayan naktumanon itinabayag ijay. Ay, mabait lang nga raw, tagpala sa kaon. Agawa am kunak manan. Wen, di ka makauray man. Is-istoryaam ka no magayam a supervisor iti sikat a hotel ti anak ta, Elma bakay. Ay nawaw. Anya kumatidakas ijay ngay lakay. Pudnumot a supervisor ti anak ta. Wala, gamdi mo mat ipasikat
Maday ti kasta bakit? Asinaw tinangibaga nga ipaspasikat ka. Kadagiti kalugaran tayo matlaang Nakita dala siguro ti pawit ni Kristi ang napantasinabat ijay paradaan ijay. Iso nga umapapal daman na nakasta. Ay, unay kan bakit? No di dasal sa ludsudan. Saan na masapol nga ibagam? Aguli makalagan. Tapno di da ibaga, anaparamag ka. Nag-text ni Auntie Soledad kanyak, puldo lakay. Anya timbaga na. Agawid da kano asa nga pamilya. Ay kat nasaya at matano kasta. Tapno at damanan ti agnag di ti dakkel abalay a pinanawan da. Agbakasyon na laeng lakay. Mayatan ti biyag da ijay abroad. Ay nawaw? Kunak ano dito'y damutin nga agnad? Saan? Mayat nga ta ti trabaho da nga agasawa ijay abroad. Ijay matlaang agtrab-trabaho kan agad-adal dagiti anak da. Sa bagay, iti kinabayag da ijay, kat sigurado nga adon tinaipundar da. Tulungan naktuman nga agdalos iti paraangan da lakay. Ay katuna, day talaang gayam, bakit? Kristi? Auntie Soledad? Oh, dito'y matgayam ti pagtrab-trabaho ang balasang. Ay, wan auntie, mayat da ita. Makaurnong ka, uray sa gabasit. Tinapatag kat adda maurnong mo. Wan auntie, jak impagarup nga check-in kayo dito'y pagtrab-trabahwak. Agdiritso kami kumaiti lugar tayo. Ngam kayat nila kay ko ti agpasyar dito'y bagyo, sakbay nga agawid kami. Kasta ka di, auntie? Ala, panawan ka pa'y. Tapno saan ka mataktak iti panagdalos mo? Pasarabo may para kada kayo, Angela ka anakan. Agyaman aklaunay, Auntie Soledad. Agyaman akmat. Ta dinalusan yo ti arubayan mi. Itad kunto ti gunggunayo inton bigat. Saanan, Auntie? Tulong mi dayjayin kada kayo. Ay, sana mabalin. Rumbang lang amang tadak iti gunggunayo. Ta saan asinsinan ti agdalos. Ay, wan gayam. Nakitak ti gayam mo iti hotel ang nagturugan mi ija bagyo. Un, Auntie, supervisor kanupi man iti may sa asikat ang hotel ijay. Supervisor? Un, isuti ko na, Auntie. Cleaner samat ka anakan. Madama ka ti panagdalos na edi nagkita kami. Anya? Agawid ka na ni Krista inton bigat bakit? Awan trabaho na. Agbakasyon ka nupay. Apay akasla di ka naragsak. Pudnod sa mga tagwarwaras ada maglakay. Ay nawaw. Anya damag mananday ta. Saan a supervisor ti trabaho ti anak ta ijay bagyaw. Ay nawaw. No saan na supervisor? Anya nga raw. Cleaner ka numag. Anya. Ay nakababain ka dagiti gagayam ko. Sapay imbaga kadakwada a supervisor ti anak ta. Ay, nuapay mo ita nagulbud pa ilang ti anak ta. Diyak amo iti dayta Kristay. Diyak amo no anya ti aday ti panunot naman. Oh, apay akasta tila ngayo, nanang, tatang. Apay matakas jay tinaramid mo anak ko. Anyat kaya tiyo asawan, nanang. Sana masapaw nga gulbud ka. May papaniti trabaho, manakaw. Ay, kwa, tatang. Nadamag mi asan kaya masupervisor ti trabaho mi kay bagyaw. Tatang. Sapay ipanpanakil ka kadagiti ko kumarit. No apay nga may nanagulbud ka kada kami. Gaputa mabainak, nanang. Nakababain ka dagiti kalugaran tayo no moamuan da a cleaner lang ti trabaho. No amuyo a cleaner ti trabaho ijay. May pagpanakkel dakpay nga ta. Amo manakaw. Awan, di nakababay na trabaho.
Uray anya pa ya trabaho day ta. Tinapatag. Kat nadalaw sa trabaho. Pasensya kayo, tatang. Nanang, pasensya kayo no nagulbudak kada kayo. Di mo ulitin ti kasjay, anak ko. Husto ni tatang mo. Di mo ibain ti trabaho, amang bibiyagkan ka. Kunakon ka, sika talaga ti sarsarunwak, Mari Kriste. Kumusta kan? Nakita na pailaang mat. Kumusta kan, kunak Mare? Diyan ka mo ang nagawit kagayam. Kwa, okay aklaang. Nagawid akta, agbakasyon man pa'y. Itikas na nga itsuraam, kat madlaw asaan ka nga okay, Mare. Ada ka di parikot? No addaman, sigurado adinak tumaawatan. Aguray ka, Mare. May papan ka di dayta iti trabaho mi di bagyo? Wan, naragsakan. Siyak ti pagsasaritaan da di tatirse na itay. Ay saan, Mare? Kinapudno na, maasyanak matkan ka. Ti ibagam, naragsak kayo. Naragsak kayo, tanay babainak itintero a barangay tayo. Ay nasaan nakakasta, Mare? Ti maibagaklaan kan ka. Kitdakas ti agparamag. Janitress ka man, cleaner ka man, dishwasher ka man, wano anya pa'y atrabaho dayta. Okay lang. At least, amom aligal ti trabaho. Ay, nawaw! Uray anya pa'y ti posesyon wenno trabahom saan mo kuma nga ibain. Tinapatag kat legal kan nalinis ti trabahom. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.